asobola oyo baba waife Katonda asobola omunonya n'omunyweza owangula ali mulala alina obuyinza Katonda asobola omunonya n'omunyweza owangula tumwesiga tuwanguzenga Katonda asobola omunonya n'omunyweza owangula abasiraamu sola tudinyweze Katonda asobola omunonya n'omunyweza owangula abakirisitu okujjangayo okusaba Katonda asobola omunonya n'omunyweza ng'owangula nenda twekemu omutonzi yenka eziramusinga n'oyo asobola takolera muntu lwa bugaiga wazira kye yeetaaga nweza bw'asaala iwe nkobera kwali n'ebirwaire ng'abasawo bakubinga bireete wa mukama eno nze butinalunga maani n'eidembe weneegemu omunene yatonda ezinesi nibwo nvuma nsirikati yomba balika mikono omutonzi aliyo mwene tusanukemu abamwenda tweyagale twemba obwemba obulagati munene oyo bananza okwemba kwali kwalemairayo Katonda asobola omunonya n'omunyweza owangula katoiroboozi kirina lyembeera abantu Katonda asobola omunonya n'omunyweza abaana Kampala b'ejjinja n'iganga yonna abaana b'obusedde mbagalisa sekukulu n'omwaka. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Oh my God. Omulungi ali kwa awade media nsi Yazid Yolisigira. Ntandise n'akemba akabendeza amazaalibwa amalungi aga Yesu Kristo n'omwaka bambi ogwida gube gwankabi bambi tibaire birungi. Wolingirira n'okubyamu ekifaananyi einuma obonanga twali nibaana ife bangi ino wabulanga tebasoboire kutuka ku lunaku luno olw'okuba nti bambi baafa. So nife baani Katonda baweera omukisa okuba nti tukaaliwo era saabusabe nti Katonda ayongera okutukuuma tujje amaiso n'okubaawo tubone ku baana beefe abali kujja okubaawo tubali ne ku biddukulu abamaze ebbanga nga mutuwagira ku awade media bambi tubendeza birungi byerere tuli basanufu olw'okuba nga mutuwagire ino ate nga byetuleeta tina ebibuuma ino wabulanga bambi mutwenze ino ye ntambwira yona bambi nja okwekanga abantu bankoonaku wayi Yolisigira tukubona biki ni wenje e Kampala abantu benda ku street wenje idinda wayi atakweta Yolisigira akweta wayi akweta muna mawulire tukubona so bambi mutulaze omukwano mudi mukumbozi edisinze kukola ino omwaka guno n'emboozi ey'okukyusa obulamu bwa George Mwingire omuzeeyi n'abaleetero wema yuge yamala emyaka 7 nga tanaaba tweyanziza awade media webala okola emirimu mwiwanga lyeffe lya Busoga tusaba abantu mwena mwongere okuwagira awade media subscribe tuli ku YouTube wona isabire Shabiru nkusabira omukisa noni ekiro ya sukali ogitwalira omuntu yena anweku abe bulungi nkuba ine musupidi ayi nikwenda kujja kongereza ku bindi kale tweyanziza bambi wow odi mukuru Shabiru bambi mwe bali kutwenda Shabiru atowere sente dino ankobi ati nagwira mu muntu kubenamba ekintu kyona bambi tweyanziza nga wembe ndi kubakoba nti emboozi ya kukyusa obulamu bwa George Mwingire yamala emyaka 7 nga tanaaba bambi yagama ino ku bantu era yatumanisa inensi yona era ona ku lwaleero bambi eriyo package ya Christmas yebampaire okutwalira George Mwingire omusaadde ono owema yuge yetwakyusa obulamu bwe yali tanaabanga buti yatandika okunaaba twamuzimbira numba twamuwa amasanalaze George tumugulire emmere eriyo omukyala ali mu nsi ya USA mweta mwani naze wange era omukyala we mwamubonaku yaida kukwema yuga yaje yakyayira ku George bambi yatuweera akasente ati jo mugwire ku kwaitoke mugwire ku kwenyama tuguze ku kwa amata agobuwunga n'ebintu bingi era omukyala mpe ne sente nkalo atoera ku George yena yeyagale ku kumuna ku dino da Christmas kyova bonanze ni timu yange akaye tukamazi wano mu kibuga kyeganga tononya ku bintu era tuva kugula era bambi tuli kujja mu bitunde bye mayuge tutwaire George Mwingire yena ajja numiro ku bya Christmas mwidi bulungi ngono yazaala abaana bamusulawo abaana tibamwenda butinifuwa abafuka abaana nze niwe so mutweinga kubambi nga tujja mu bitunde bye mayuge nga twaira George Mwingire ebintu bine batwere twende okwebaza sister waifali munsi ya USA yefuriza akasente kana akena kwenkulu yakatuno Yazid mutwaira ku George ebintu ebyo so bambi tuli kujja ku kamera nene liri chain
Why media? Yeah. Why media? Your best YouTube channel. Yeah. Why media? So George, eriyo mwaina wange yali kwano yina leto omukyala Yazid okuva mu America. Yazid omukyala yakwende nera akulowooza kwino. Era naye ampa ebintu binasemba y'okuleetera. Ekyo babeera. Oyedukira ebintu byaleeta ku. Number 2. Bina ku bantu bijja kutusapa ka mu December. Nabyo wabimpa. Omukyala oyo yakobye ateka aguleyo ku ebintu bya Christmas. Weno osanuka kuko. Era mu byampaire ampaire itoke lino. Baba. Wewe bale kwetu mama baba kusaka. Itoke lino. Soka livaawo. Ogabanga amatoke ga kusina tosobola okuliizaayo. Be gansina kemfuire. Anga kale mu nkagali yaku. Omukyala oyo yampeera sukaali ekiro 5 ati muwe ati ida kunwa ku chaayi naddamu nakude n'enkulu. Wewe bale ino wewe bale kupakasa Mungu akujizira buli kyogema ku kida yoli mama. So wakachira muwene komba kubona komba agema komba kutubona komba kulwa sukali mwana yu nao no sukali muwene mama wewe kupakasa wewe bale bale tana kubigweno abaluze waka bigweno ye baba we okayenda okay mami yankobye mona kwenkulu acha osobola obutafuna bulungi kava yangu yampeere kira 2 ede enyama. Ye bale ne kupakasa. So umubamu amagumba tininza agatamu. Agabamu bagatonderamu. Batakote mvuka muga sente kugura enyama yandi tamagumba. So kugama kazina. Nako baba ni gabona mamba. Kibuli kintu kitonde mwa mwigumba ni ifoto mwigumba. Ai baba ayensavu. Baba njubwene mama. Kale. Mama iba kupakasa bale ino. Njubwene iwa. Tona lale? Be. Yiyo obojali andoche Obambisi. Kale. Yo nebe gona. Baba njubwene we bale kwetwika. Mami yatuwaire tukugulira ku kwenana. Njubwene. Gedo. Nakugulira n'obutungulu. Njubwene mama we kupakasa bale. Iye chindi. Tawo. Mami akoyira ituliye ne muna. Habana. Tidi ngona alemerwa okufuna akulikirizaako. Kubanka surufu n'omukazi nga tayikirizibwa. Ngatayikirizibwa atya? Kundikirizako. Bayikirizibwa. Okay. Mami yakoyira ebizaali bibino oyondese roiko. Osike bulungi. Ayo kaidukira osika. Kamana. Kale. Oyo ni green pepper. Muwene baba. Nkuletere ko ni carrot. Biro byaba birungo nendo tagadye. Nenda kana akawo kawuna kano wona kano. Nicho. So ono soda nkuleteire ng'omuntu mami yabaita yogera ku bya soda imbwene ngona ku olukulu nze nigiriza budget ti kusente danga era kusente da mama nze mbwene we nigiriza kuunana awo kuba kuunana yali ampe sente ni nakante leka nte kuno kuna nkani so nkugulire ni soda so oda kunwa ku mwene mpola kaita atakuletera buzibu butoro okuba mami akoyiro mugati yankobye mbukwa 2 so kolyewo kwa okuncho olyewo ko mugati kunchawo akuyefumba ni chai owa amata era kiyakoze akugulire amata latto karo gabagaiga gabuwunga ojaganwa kotolanga okola ebijiiko odakola babe oida kubona mwene kikyo ababijiko 2 wata mugama gano matanga agenti bagakuna bagakaza gafuka buwunga pagano gayamba kunti ngano yesira antali kujja ngako bulunako otolanko otumba nga chai wawo ngotolanga otamu ngotogosa ngona lato obele waganwako
mubuto nsubira baba nowaganwanga tebikukosa ebintu bino nze ntegere nti binkose ati muletera buzibu ati yamuleetera ebintu byatalyangako ekitegeezo bwe osobola okundetera ekisobola okundita yewe muna omanako so amata gagano galatu malungi ino nga guze mu supermarket kale bampere blue band ono gwakusiga ku mugaati mami nga akwenze era yabeera nkobye engulu ku ekikebe kisinga gano aye nze ntiiremu kandi muno obuntu byatalyangako ebyomuzigo munda mu mwenioleraawo nze nayitayo ku kano mpola kano so akubye wuuna kunkyo onaabe otyame ku wakaawo otandika okulya kuwena bulungi ono kumata oli omugaati oguli ku blue band mama ali kwenda oli nga waaliire mu America so mama yebalera Oidi engeri balya mu America balya batya mu America tuwulira ife tulowooza banananga butunana ibainenja yawe balya mu eyendi tenikyo so olowooza bali mu America balya bintu ki wogere nga ni bino ebyo ne tuli eno wansi mu kyalo bire bya mulembe okusinga ebyeno mu kyalo bya mulembe bitya biruka tujja n'ebirungi bibalya bo mulwaki muli ebyo byabeno anti kano kaala ni kano kaala kano kasinga kale baba tusinga katunu ainga emerende ndala kumpi so mami yakuleetere yena byali kujja okulya akwere byakuleetere blue band yena byasiga ku migaati akuleetera amata ag'obuwungeere bali kupakasa bali ino blue band oberengo maze banki nga tumulyangako emyaka 35 nga tuya ku blue band tuli ku mazima baba wange olundi onimba ndogera mazima 35 so nebyo sooka webaza maama male nkobere ekirako sooka webaza maama oba mami yampe n'akasente eyo mbe tikuwa ku sente ayi mami yankobye be kanka kuwe tienda kukakuwera mu mbali ayi dirimu yakuli yatuwamu akasawo yatobolamu kasawo kange ati kange kayogera konka kakao katindizaayo wantwaire naimeka mutwala mulamba ngufune mama ngugemye mu ngalo dikumaledo ezasente dimala kwongere kuba ndekerawo baba eyo mberwa ddo kuba ekintu ky'obwere naimeka malala awawo naimeka emitwalo 2 nkwongere kuba ndekere nongera giremeka 3 okay so mami yampereyo n'emitwalo 3 ati oyenda oba okwesanusasanusamuku tomana basobola okuleeta akadongo wano ku kyalo wena baafunayo okwekyana nikyo mama yo walende anecho akasente kaisayo kaina okola mukolo guyakakobye mami yayenze enaku dino weno be musaada nga niwo leeta omuntu n'aleeta mu numba emigaati giriwo amata galiwo amatoke galiwo n'akasente munsawo ng'omusaada wakwesoosa kwati mpa eky'eitaano wenanga okuba oti okuba kiwe era iseeka bitiro okuba bityo woba tasuubira kuba oli kujja kukozesa sente edo mitwalo 3 nze sente odimpa nadiikizayo mama be nina kuteegera ekyenjadikolesa kai tidirayo mama tidirayo oli eyo digwira mule digwira bikozeki diweire tidirayo mami yampeire emitwalo 3 ejo ng'omusaada weno osanuke tukubwene tukuleetaire emmere emigaati aye ng'omusaada wena olina ebizibu ebindi byetutaiddi nikyo so nga tulina okola ki tulina okuwa akasente ako baba nikyo mama nikyo webaine balera so mpakitatuuse so weesooka webaze mami mama webale ino webalera mungu akwizizeewo n'obwongo obulowooza bweyongereku busingeku wano n'enfuna eyo eyongereku esingeku wano kuba nkidi nti ebiriyo oli bintukaku otindiga biri Yes. So Let me call you. So n'ekintu ekindi
tuyinza okutegeera nga tukaali kukulowooza ku bino mami akaali kumpa sente kulowooza ku bya Christmas iwe ng'omuntu obeere weetegeika otya? Mbaire ndi ubube kenuma n'embere nimu mbaire nenuma nga nzaga nsuubira nga ndiwo enkola enkaire enkola enkaire etya Christmas obeere ojja kugibitamu otya? Nandize numa nga bwentaalya nga Christmas era mbe nandibaire era obeere ojja kulya kyadda n'omuunu amazima gendebwa totambulatambulako kwa mu banaiba ekyo tyakikuliramu mama ni baba tiwatugananga ekyo ngenda kwenkulu tuvaka oti akawuwa kakuba ku kyalo koloti akawo binala nti mbaina binala so olowooza neitooke lirikujja kutambuza kulitya lino katonda naidi osobola okuliryako munaku ibiri oba linakutuusa ku lulala era itooke lintuusa ku lulala bwebanga kiryenze mama yebali kupakaso yebale ino yebali kupakaso yebale ino mami apakaisa muno okwefuiriza yakuwa akantu ke ate guno omugaati okujja kugulya pakali tirire naku munange omugaati ogwo asoko ngamira kuti makosa munange lebyango obidi tolire kuki ofu eno amaiso gamyuka bakati owo mugali olakoba ati ava kumwandaye olibona to omugaati guguna gusatabu gunandire naku guwomba oba obataliaku tip top mufwa mama we bakupakaso yebale irala ate soda oyo ndakunwa mu ngeri dange sukali ojja kunwa todibuuda mami ankobya nwa mpola mpola todibuuda kuba bimala byalwaza nikyo oteri omutampe kwendera batambujiko munana niwo ojo olwala mwene katokiidi kuba oli kuwomera fuasi kyaye kutopu ni soda nwa kalala kala toko otikuba boboko ono mukaga mwana ife nakubirya mpola gasa asobola okukosa mpola mama yebale okay so twatukobera kuku Christmas imwe mwajaguliza ku kyalo ene betya okujaguza Christmas eyo we mwene ku kyalo ebetya abantu okanti bali mu Christmas ebetya embere betya mu kyalo kutya kuona ni mama ali mu America ategere no kiba kitya wansi eno kuona kutya amaawo kuliya na kujagali kya kusanuka kaira ira kakola baiguru kala kalamba eno bya kusanuka kye bibaye no wansi mu kyalo ndongo dibayo ganwa bali dalinga yemba era yuti ndongo ne diriwo ni bana baba mu ndongo edo bantu bafubuka oba n'abantu abakulu ekikatona kyona kino kuba ku ndongo ekyo choka weno osobola okujja mu ndongo wena mwena mwabe mwakina oba mujja kulingira abafubuka nga wakina gwa kulingira buti oba oli kusanuka ki kuba nakyemba itibananga ku bulido sawe ti endongo eba yakukina makina tusubira nti weno olida kujoneniemu okwawo ekibawo kikola baba wange kyendebwa nti gule mukolo oba oyambula kusanukako oba obwala kusanukako oba olwani muno kusanukako baki aida wale walinga n'akasente ng'oli n'omukazi n'akasente kakaliwo oku nga ne famire mukali n'abaana ala wategekanga otya abantu bo enaku lino mwadibitanga mu mutya emamba nagyesondanga bwesonde kino esonda naawe omukazi n'abaana be nti yiyo nga wesonda otya twesonda mamba yante ebibiina byowulira ati bali 10 bali 8 ebintu emukyalo bikaliyo temusonda sente mwagula ente endala bikaliwo so nga ona kwerutuuka iwe ofuna kironga imeka 10 so ekiro 10 nga demu alyanga ni family nakuba mukazi nti yiyo byatwala kunewaabwe so ekiro 10 wano wasigalanga wekiro imeka waka era omukazi yatwalanga kiro imeka diwa muganga kutwalira kwabo wayo nadi balanga 10 ngere tuligaba naye wano yako mukazi okutula kunidya lekanga otya kitegeranga anti ekintu ekibwere kifuka kya mukazi kikasa kituka kati nikyo okize kubira mwena manti agabaku nikyatakola ki kitegeba tamnanga kyo dasigalawo oba kuyimuna sigazanga we ibiri tidi ate bino tubona family zedindi nti abantu baleeta emere nadala bemirina no liyatwalira ku mwine ewe na watwalira ku mwine ebintu ebyo tibyalinga yeno ino byalinga bubingi ino
ayina kuli byakendera so lero lwaki tibiriwo ebintu ebyo gabitirira nalogo gabitirira era oliwo wakwamina udakwida tuli alowozere oyoki tuwayaye empaye ensembe zeyuwe ndidei atijibana yadema kwida oba yaida kaine myo yemeka nsubiza kali kyaji okungerengerani bisire bye nimati byabanga bwebyo baba era abantu batya nti olasobola okuwemere ngeri yakutega ekidada eno mukyalo lwaki abantu balowokeza ino malogo so eno mukyalo enakwenkulu mumala ku mutya muteekateeka mutya enakwenkulu tuteekateeka oba n'obusobozesi oba bulungi weetuusa ku kyoyenda wagula buli kyoyenda waalya oba ozira obaawo mu mbeera gy'olimu kyokoba eno enakwenkulu lisobola okutuuka ng'ozira sente da nyama osobola okuba ng'ozira omwaka omulambo gwagona nga teweetegekeranga oba ozira ng'ebizibu byakugema kutotekera nyama yonka ng'olinamu omulwaire wategekera nyama wabulayo kolya kwereka afukiro olyaku kale olya waba tufunye olya ate ojja kumulinaano weefuula mulamusa wali era ojja ofuukana ofuna kale tolemererwa olunaku olukulu tolemererwa olya esobola okubawo omulinaano wajja nga oba yakwima ekiwulo okulyako nga mukodo baliyo memala kati nze mukolera nga temukoba nti maama jama mpa ku butyere tujye tuliyeko n'abaana oba ozira gye ewuwo otyame oba ozira so enakwenkulu nga mutwereku okulya munumirwa mutya biki ebintu byemukolakuokwo okujaguza enakuddo naddala amazaalibwa ga Yesu Kristo wabawo obupira wabawo obugali kale ebintu munsi bingi ebyonumirwa ng'okwesanusasanusamu mu mizaano egyo wenigira ku muzaano ki nze nja mu ndongo webedde twalere wena wame donkobere kukuwa donkobere kungole nenda kutegera abekyalo bajaguza batya donkobere kuku Christmas mu abekyalo mujaguza muti abikibye mukola ku kyalo eno ku kyalo eno mukola ki eno ku kyalo Christmas nga abakazi ngai mu abakazi abekyalo eno abakazi buti nga ifa abakazi inane ija kudebu waiswa ekivuru takudebu waiswa tusuna mpaka bwire kucha sule mujana basada bimwe basada boduso bosobo era basada balekaka bosobo wajana musada butu uwo musada omuleka yo waka no yagana yo musada owundi ate babyakusanuka nakukwekwebya tasobola tasobola kwa bano basoga batya Kiki baki kutwere buwaiswa kunumirwa gano wofo buti omusada oneda akine niwe oloba tiroba era nkina mpaka kulyawo binanumirwa na bwacha nakera kucho naira yeka ate watawe mbere kutola mu mbera dojiriremu nembanjiriremu wembere yo buti ndidi bwenjigema nendika ikania nairawo natyama weira wo musada yabana kutegeera kibayirewo azabe kyalo mwekaza katu kamune ku mami buna nkobere ku engeri yajaguza mu Christmas mami akana kawembe kano bulungi mami onkobere kawembe ka baby kano just bano bamala gano takabona kale wow mami ena kodetega kairotya nakumuna nze ndiawo ntyo katonda mwene nali kunkuma kaita mbantu seyo kendi mulamu kyonka kyendi kusaba emero enyama ojja kulya obungi ki enyama TD kuba tiri kusuubira kuba nze mwene nzira kasente yo zira musada omusada adina yalina omukazi owundi buti ye aliruyi ate ze nandiruyi omusada kitegeza wali mukazi owundi era yenna batukoba olina okufa ku bakazi bo bombi olina obaga asobola okuwoole iwe yakwima omusada atera kufa ku mukazi mulala mpagano nze nkole niwe omukulu niwe omuto ninze omukulu nasookawo kale niwe oba omwende nze ndina baidukulu bange eno ku kyalo ku mukazi omukulu ni ku mukazi ni ku muto nani aba omwende nti eno ku kyalo kyaife omuto n'aba omwende aye omusada asobola ogola enyama yaje yawo omuto ewe yakoleka omukulu aye nga niwe olina abaana bakulu kibaawo baina ebini muli kunimba ate kulimba tutya so mpagano omusada wabatalese iwe biki byolya kulunaku nga kuba oliko bosuubira obutafuna mwene bwemba tijire nimpakasa ninfuna mutwalo gugula nyama era bawo ngula amaida ago naalya n'abaana mupakasa ki
tujja twalima isubi eryo twajja twakasowa abantu batuwa ennimiro twalima batuwa akasente. Lwaki embeera ya bugubi eno yemubaamu ku byalo ki? Embeera etyo gye tubaamu mu mbeera beere eti era gye tutambuliramu. Omuntu yakubonaawo aye nga mbeera eyo gy'oli kutambuliramu oti. Kusinga okwiba ogema embago wajja wapakasa bakuwa akasente wagula kyoyenda otayibye. Omala ebbanga ki nga tononere ku soda? Soda nze ndwa. Ki? Malira irala ne wiiki 2 3 oba omwezi. Kitakutambulira? Atantambulira mba nina akasente mbaga nonjire napakasa kasente kamere. Kabiri kembe ntokere nje ngule soda. Ebyekyalo nga bizibu. Ebintu ebyekyalo tutyo. Embeera eyo gye tutambulira mu nga bwe ndi kuinonola ntyo. Kuno eriye batunda soda? Batunda ku maduuka eyo. Ani ajangulira ku soda mpe ku mami soda. Ndikwenda era amwe ku soda. Beni soda wa. Nikoti gama. Nenda siringi 5. Doti bita lukumi. Jole soda wa olu kumisai no mpe ku mami anwe ku. Mirinda. Jole abakazi bena nenda lera no ku soda. Kubo solo butamunwa oba wabere wenteekateeka ng'ojja kufuna ku soda. Nteekateeka akali giteekateeka nga bwe nkukobeire. Leero ekyomusana oliire kiika? Ekyomusana nkalina ku kifumba. Ewowo buli kintu kizibu. Nkali kifumba. Omwami akamuzaira abaana bameka? Omwami nazaala naye abaana 3 bagala beerere era abagala bakulu. Bakali walala? Abagala bakulu. Mukali walala? Abagala. Iwe n'omwami? Nti omwami n'oyo gwe nkobye nti butimpegana alina omukazi omuto. Ali mu kyalo eyo. Ndi eno n'abaidukulu baana babagala. Abaana abagala tibabona abaana baibu eyo baleeterewo kabima myozira kyokola. Mpakano nti bambona mu nnumba zenka nga bakoba ati maama abaana babano bakukuume. Obuyambi ofuna butono oli mu kyalo n'abaana kaye abaana abagala bebazala kaye baleetereyo. Mama abaana bakukuume mu nnumba. Tibakuweza ku buyambi abaana? Abaana mbagano buti baligala. Aye abaana tibampeereza bulungi buyambi. Bampeereza aye katono. Katono. Awo mu mbeera eyo twatambulira awo tutyo. Iwe okola ki ng'otoleka okupakasa mu senta nzira were kutunda we totunda ku were bumondi were bupani were kutunda bwanda baba nkatoirega ensa we yamanda ya mitwalo mukaga kitundu eno ya mukaga kitundu nga bwoli kujogera aye muno jire kwa pakasa akasente ofunye mutwalo ofunye mitwalo 2 okwenda ogulira abaana emere abaana balwaire obukerendo yendo ogule ko bwo 10 mbagano natolo otya butwalo obwo 2 obwo bute manda Wow. Owa soda wanga kali kutuka nikwenda bagema misoda male malikirize. Mami alize ena kwenkulu atasubira kunwa ku soda nze kanjye enkuwe ku soda. Nga nendo no ku soda nga leta soda ampe mami mugwire ku soda. Kasoda ekirungi bakaguze. Mama. Kali nditereza kyalo kino nenda kivu bana wendifa muidanga banje ebusede ne yanziza baba we bale mami nwa kulendo vuwa no ngono ile ku mbona Chirwacho tengeso mutu ntengeri kwande mubona kawo macho kwa tengeso mutu yanje Kali yani ali soda msegera ani dance geza dino nontono oida kulyamo mondi owulire so mami akasoda kaka ai no mwana ina atandise okulira ai bana ngo ini sente ngo imbagabiranga ekyalo sente mama ai sente bandi nzira ai buti mpaire omwana akasente omwidukulu yena ali kwenda kunwako bali bona bana kale chaini tumalika tusibule George mami nkugwire kasoda nkwendeze na kwenunji nkwendeze na kwenunji kale katusabire katonda akuyamba agagaziye bakuwe ife so
mami nekyo ife tuli basanufu abankwembereko embaki twembeke embaki nembireko ku mami kembaki nzenga wayi media licheni wedi licheni kembaki kembe nemere mami kembaki aha sangala sa be twenda olusima lwemba kyolusima licheni wo nkompaga kunemba wena lwemba olusima olwebaza osimanga katonda kyako wosimanga nolo aya mukube mungalo nembe mukube obugala bambi n'engoma osimanga kyakuwa katonda kyako wosimanga kyakuwa katonda kyako wosimanga twebaza mama byokola waire katonda kyakuwa osimanga webale era twendo twongere kyakuwaire katonda kyakuwa osimanga nili chaini mama musimu simanga kyakuwaire katonda kyakuwa osimanga George Mwingire yena musimu katonda kyakuwa osimanga bamba 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 kale bambi kale kambaleke kale bambi George shi toida tugolole Tiende mugwe kuba ayenze mube twazimba numba ya lumu ndala eza tusobola kusula mutuko obule timwegola mwasikirire numba anti era ndala ai kati nga imwe mwida abana kati ono muzeyi imwe mwafuuka abana mbwe babaga kandi musobola okwongera ku ndakwira eriyo no mukyala ya eyankoba nkugulira akasimu akatono kati akamapesa aye mbe nikujali gula isimu ndirete aye eri yasaza kadi mukwano gwange ali yo mutawuni yasaira mumainage aye njiro okutoka nga avuire wokuku kadi daisi so ni gwena leta isimu nenze muwe isimu ni kadi de tole ku namba nsomera abantu nti George yafuna isimu ne era namba neno bawaye kuku aye bambi abira avuire wokuku so aisimu lida kutuka olida kubako ku mutimbagano wena osibirenge mpale ku mwoyo ni kyera kale bambi era tweyanza kale mungiro nera twende omuguliza nibwe bubabwire twende omuguliza kuba mumbera kyabaira ali mwebaire ki mbi ayi twende omuguliza ayi era olwa kasimu tetusobola mukola ki kumuguliza sister wampa asende da kasimu yampe mitolo jali mukaga so twida kuleta owa kadi azirawo so chovobo nandulira kitanti niwe naleta isimu nga wazira kadi nabatiguza isimu lizo kadi so bambi just be patient ndakuleta bambi isimu ndiletera George ndi Yazid Yolisigira okuva gano nkayamba kwa abantu bange then ngololo wife ebusede mubikado abana abebusede ndi kujja kubeyo kwa 25 paka kulala ndi kujja kubeyo tubinuke tudigide tuchakale ndikuja eriyo bugala bwena yena kunganka ali mukyalo kuti bafu kabakazi bakule tujja kwegwako bakaira